Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ubak Tebor Patau, balapan benar banyak pun kum ukertong simen nang maulai constituency. Syaka election MBC, jong ke yin terbat terauan, jong ke Kasils Autonomous District Council. Udah nang yo bor susu, dah ke jingwan penyeso, jong ke nong ilam, bat ke dikhot, jong ke seng Indian National Congress, bat ke People's Democratic Front, kumjo bat ke UDP maulai nonglo. Hak kejelang ke belalong, hau benar kelal lingkot mentau senam. Yang dikhot jong ke seng Kongres hapu kejelam jong Working President jong ke maulai Block Congress Committee. Ubak Samuel diam, nak kedang buram do bak Tebor Patau. Hak kejelang ke belalong hak art pulai terik benar kelal lingkot. Mentau senam arja ke kendai, hak balas sakilang de kespangut di kai bani persan jong bak Tebor Patau. Hak kejelang ke belalong hak Indoor Sports Hall. Hak maulai modat baki. Kumjo kino persan jong ke UDP maulai nonglo. Nalor kekonhon jong bak Samuel diam. Haga de kenti ubak Tebor Patau, boleh jeng kersan puraru na ubak Sylvester Kurba, boleh ukertong simen. Boleh konteng yak election MLA keberang sudah long house nam Zakat Pra. Ubak Tebor Patau boleh ru presiden jong ke maulai 2019 Social Service Organization. Haka arp kendai tidak benai kelalingkot mentau senam Zakat kendai. Ulah pediang burampat saya ke kenhon jong dikhot jong ke People's Democratic Front. Haka jelang ke belalong ha Indo Sports Hall ha maulai modat baki Shillong. King terbar thoan kidan kam bansna yaki an banlong kum katak banyada jagaling ya kejinglong terpang jog jadung ini tetakala la kapois ka thong ka kamram ka bangangan trai ka kamram ka bangan pet bang perlong ka council ka caka ka banlong kum kaste nagamata banyada ya kejinglong terpang jog jadung ini katarik kamram ka baningkong ka bangan le kumuno mikmat habadi bakarai kapar kumbang lakran kesyomolai ngomopek nginuk kular lupa kerai kapar nomor MBC Undon ya kata kebahak kebak sorkar kelebu tenri ngongin penankam ya kecing start ya kebangin warai kecing mentai na kebentak kamolai konstituensi hibrakowe habade bat kerai kapar nalor kita gadon kecing anglut kebang lapan pau man nak islok bangalai ngong bang gadon kecing anglut bangan penmi ya kiskim ha kecing start ke jongai panyerap ye kilong ye ki beduk ki bulan pok kesnong molai ke biye ke jongi ya ke bab ki pupun nabi la yosno ya ke cingkren ke jongai ke cingangut ya ke molai konstruksi hagane ke por kumba pilawan ai ke cikersan ke kwa apa pit kersan met banensir na ka benta bagi ora ya ke cingkelai ke snong molai banwan ra ya ke cingkelai ke snong molai ke song api pata namar pi pidon ke por ban cit lunomi kemat ban mi kemat segi dorbar tawan jongka district council kenang ba ki nomi kemat ki balik jate kindom penlong ni kena cakatang ke cakap cia praktis tak kumno banya yo elong MLA henry ki penlong syak ni ke cakap ke penlong ke jimentai na kapta ke jadi khasi ke cungi